Dilettanti tal-avjazzjoni u dawk kollha li jaffaxxinaw ruhom b'wirjiet tal-ajru din is-sena se jkollhom xalata. L-Airshow bl-isem ta' The Air Malta International Airshow se jsir fit-28 u 29 ta' Settembru li ġej. L-isem tal-edizzjoni ta' din is-sena oriġina mill-fatt li ntlaħaq ftehim ma' Air, kumpanija tal-ajru internazzjonali li toffri servizz ta' titjiriet b'ajruplani żgħar. Fost l-attrazzjonijiet prinċipali din is-sena se jkun hemm ir-ritorn tat-tim akrobatiku tar-Royal Air Force ir-Red Arrows. Il-President tas-Soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni, Liberti, spjega li s-sena li għaddiet il-wirja tar-Red Arrows tħassret fl-aħħar momenti minħabba problemi ta' natura teknika. Iżda din is-sena se jagħtu wirja speċjali propju għaliex il-wirja tal-ajru ta' Malta tfisser ħafna għal bdoti Ingliżi. Il-Chairman ta' Air Charters John Matthews ħabbar investiment f'boros ta' studju għal studenti Maltin. Lan huwa li dawk li jkunu interessati fl-avjazzjoni jingħataw taħriġ f'Malta stess biex f'perjodu ta' 4 jew 5 snin jiksbu liċenzja kummerċjali. One News taqsa x'ħeġġeġ li l-kumpanija tinvesti f'Malta b'mod partikolari. To be honest with you, it's very exciting to be part of any country which at the moment doesn't have a presence in a certain sector. And that's how we define an emerging market. And if I can, as an entrepreneur, have the excitement of being involved in an area or a region which is emerging, then hopefully we can be part of a foundation block of that growth. And that really is very exciting indeed. Aħbar tajba oħra l-wirja tal-ajru ta' din is-sena ili se tkun mejjuna b'mod dirett mill-Fond tal-Kawżi Ġusti. Liberti tkellem dwar il-bidla li ra dawn l-aħħar 21 sena kemm ilha ssir il-wirja tal-ajru f'Malta. Il-bidliet huma enormi. Il-bidliet huma 21 sena meta bdejna l-Airshow fil-verità kienet eżatti wara l-Cold War. U dak iż-żmien kienet il-militar kien ħafna aktar b'saħħtu, kellu iktar flus u rid juri iktar il-qawwa tiegħu. Allura l-Airshow kienet tkun ħafna iktar il-bażi tagħha kienet tkun ħafna aktar militari. Illum fejn defense cuts kullimkien, ftit pajjiżi baqalhom flus biex jitajru l-ajruplani jaħseb wara biex jibatuhom għall-Airshows. Allura dik saret iktar diffiċli. Minnaħa l-oħra kif rajna anke llum, bil-lat kummerċjali propja hemm qed jikber l-interess. U Malta ma tistax tkun f'pożizzjoni aħjar milli bħalissa li waqt li qed tattira dal-affarijiet qed naraw li anke bħala l-Airshow qed gawdi tajjeb dan l-sponsorship, qed gawdi minn dan ir-riżultati. Huwa jiġifieri kambjament enormi li inti qed tixxifti qisu il-bażi ta' dak li torganizza minn naħa preċiżament għan-naħa l-oħra mill-kummerċjali għall-militar. Wastmat li s-sena li għaddiet xejn inqas minn 15,000 persuna segwew il-wirja tal-ajru.